India rama Loneitute an nawrhna nitin chanchin thar an neya an nawrhna chan le an thlenchin te chu nitin chanchin bulama te social media lama te kan hmucham chia he nawrhna a amazing laptu ber chanchin hi in lu chin lai te ang Bharatiya Kisan Union BKU hruaitu Rakesh Tiktait hi tuna India rama Loneitute nawrhna a amazing laptu ber an ho tu pa ber ani a tunhma chuan Delhi Police Sub Inspector ani thin India rama Loneitu hruaitu langsar Mahendra Singh Tiktait da fapa ni in Rakesh Tiktait hian apa malak na chu aron chom chawa apa MS Tiktait kha Prime Minister Louis Chaudhary Charan Singh tenen India rama Loneitu hruaitu langsar ani a Rakesh Tiktait po hian Uttar Pradesh khothlang lama chuan thui hruai anga hle anti MS Tiktait khapanamai lo tak ania Loneitu zinga zuitu anga a Loneitu te lam kai hnoi ani to chuan Delhi politician lian te tan po a pabuai thlak le de khirber pol ani antibok kumsanga zakwa somri le pasari khan Tiktait a hruaina hnuaya UPA Samli district a khopakhat karmu kheria chuan Loneitu te chuan lung oilo na an lan tira he boina hian Loneitu pahni Jaipal le Akbar te chu policein silayan me pu awangin an thia hemi thukal zela hian India rama Loneitu te pol Bharatiya Kisan Union BKU chu din anita ani BKU a hian MS Tiktait chu president a thlan anita a hetatang hian Mahendra Tiktait ming chu India ram Loneitu te tana hriat ngai Loneitu te Chhandamtu anti hial khopa ming langsar alonita ani Mahendra Singh Tiktait chu Indian Farmers Union a national president ni in hunrei tak chung chu hepol hi a hruaya alo upat deuh nuwa afapa upaber Naresh Tiktait chu BKU hotu ani a afapa upaber dottu Rakesh chu national spokesperson a ruat ani taboka anni hi tuna BKU hruaitu nilai anni Mahendra Singh Tiktait chuan nupuyatan Baljori Devi nein fapa pali le fanu pani anneya an fapa upaber chu Naresh Tiktait ni in ani hi tuna BKU national president ania an fapa upaber dottu Rakesh Tiktait chu national spokesperson ani mek an fapa pathumna chu Surendra Tiktait ni in mirut a sugar mill manager ani meka an fapa nau pangber Narendra Tiktait chu lonein na athok mek thungani Tiktait fapa upaber Naresh Tiktait chu Bharatiya Kisan Union a active taka ain man lain Rakesh Tiktait hi chuan sang khazakwa somri le panga khan Delhi Police Jamin Sub Inspector a lutin sarkar na athoka ma se sang khazakwa somkwa chawa Mahendra Singh Tiktait da hruaina hnuaya Loneitu te an nawrhna Red Fort Delhi a an boy mupa chuti lai chuan Delhi Police Sub Inspector Rakesh Tiktait chu politician zinga apa Mahendra Tiktait thlem tura beiseitu an pung zela Rakesh chuan chutiang norm nakara chuan du thlan tu dang nei heklo a police na chu ban sanin Loneitu telama atan angai veta ani chutatang chuan Loneitu te movement renga amazing hlaptu ber ani chhota a tun thlengin alangsar lai bera aum chhota zelani Rakesh Tiktait hi kumsang khazakwa somruk pakwa jun nili khan Muzaffarnagar district a Sisauli khwa piangin Mirut University atangin MA azawa annuwa LLB azawle ani kumsang khazakwa somri le panga khan dadri khwa ami Sunita Devi nen in tuna hian fapa pakhat Charan Singh le fanu pani Sima le Jayoti te anneya afa te hian nupui pasal annei vekto ani Naresh Tiktait chu BKU president ni ma se thupoimo chin chu Rakesh thu de vekani anti Rakesh Tiktait hian kumsang ni le sompakwa Rajya Sabha in tlan khan BJP candidate vote ti asoya hei hi thiloi om takani achan chu tuna union minister nita Sanjeev Kumar Balian hi an constituency a BJP candidate khani in ani hi Tiktait ati ang thawin
Jat community ami ania chu mai chu ni lovin Rakesh u nares Tiktait an hnuaia om balian khap chipeng ami ani bok Rakesh Tiktait hi politics lama po alo in hmang nual to a kumsang ni le pasari khan UP assembly in thana khatauli biala congress puina in candidate ve a ma se vote mu tam lama parukna ani pharama kumsang ni le sompali khan lok sabha in thana amroha biala tangin rashtriya lokdal RLD ticketin ading le a vote sangko zanga le somthum pakwa chi muin ada kham achoi ani thungai nom bengver thudik le thuthar ni boxi hriat theinan he channel hi lo subscribe la notification bell lo met nge yang che